ready tongka ready kakai hai kau boy sakla janai bela ke sari kam ini sal kam hari jaro bela ke hambai in particular ini jaro cover channel ke songnai no bela ke hambai dari jaro first ini channel media bela ke hambai ini seng 17 candidate ini mung sakla jangna Om mengangkat angkor ini, musaklah jangan, bukan ini permission baik, tapi diploma kali atau diploma division baik, atau ini ni satu tahun list dah politik. Sri Baba Ranjan Priya, bohongkai damsara kuyuk basalai. Number 2. Sri Kantilal the Burma, Devsora, Kachusora of Hobasanai. 3 number Gakai, Sri Napuljoy Ria, Govanagar, Gornasara, Gai, Sini, 4 number Gakai, Sang Honbet the Burma, Kulai Champahawat, Sini, Masang Rajas, Tripura, Kaputaraima Valley. Sini masang Sohel the Burma, Kakai, Ramchandra Gal, sini masang Runel the Burma, Kakai, Ujung Nagar, Wakin Nagar, sini masang Chittaranjan the Burma, Wakai, Mandai Nagar, Kulinpur, sini masang Purno Chandra Jamutia, Kakai, Kila Pakma. Ngasin masang zek kuliti Jamutia bahkan Maharani Jalagan, maka sini masang David Murasing bahkan Katlia Mirza Rajapur, ngasin masang zek Pavitra Mala Jamutia bahkan sini Ompi Nagar, ngasin hai saya masang zek Chandrirum dia bahkan Nutun Bazar Malbasa, kayak contoh nomor mereka sini masang Harindra Rian buat mereka Bir Chandra Nagar Talasi. Sini 15 nomor mereka sini masang Kamal Koloi Moharanipur Telamura. Sini 16 nomor mereka sini masang Dr. Jai Tripura buat Samunu. Sini 17 nomor mereka sini Ganesh Burma buat mereka Ekwajola Janma Janma. Pas kata ini, sini candidate mu sakla jaga, tapi bagi teman atau kan sini kena sakla jaga. Belajar apa baik? Ini nominee of president. Thank you. Saudara election की पीछे से, हाँ? election की पीछे आपको ना भी सुनते ना? I have a question. So, what are the criteria that the party has taken into consideration while finalizing the candidate list? See, we have different groups that has actually come together under the umbrella of Khansa. So, considering the Khansa, we have discussed, and after discussion, the final list has been actually declared by our chairman. So there is no such kind of criteria, but we always aim that a new face and a younger generation